hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisiro mngena lona FM na kuhlekanisa kulonga ngisela stage shirkonka 8 minutes ntsena kubila wona ya 12 nangona ku Africa wa vulavula mina ni khalanga pet mathebulani n'wana smart wa Jimo xitlango ma xingritano wa jeje noma kuna lwanda ndadzi taka wena twini la studio 2 ni kutisela ngona ku Africa wa vulavula ifamba swinga fika leka awara ya mune nhlekani lo wa xikwembu timhaka titele leti tinga tata tiko leri ku katsa na mpimanyeto wele xikarhi mpimanyeto wa lembe ximali 2026 2027 lo nga ta andlariwa hi tatana Enoch Godongwana ta va ri kona awara ya mbirhi se swi vula ku nangona kwa yena u ta hela nyana kwala ka 10 timinete ku nga si ba awara ya mbirhi leswaku hi ta nyika va xipano xa tiko xitlele va swi teka va ya mahlweni va tisela mbulavulo wolowo kusuka eka huvo yo endla milawu hi ndlela leyo vaxisati tshama ni mirhi ya ndeve ku ni lava ku bula na n'wina ni la ta twa ku matitwele ya n'we hi wahi loko ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ongeti swin'wana swa swipapa leswi mi swi tirhisaka swi hetelela swi va na nxungeto wa ku swi nga kavanyeta rihanyo ra n'wina eAfrika va vulavula nhlekani lowu to tala andaka leswi Irito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela swi ti komba ngeti ku na ntlhontlho swinene hi ku vulavisisi lebyi nga endliwa kusuka le University ya Free State mi ta tsundzuka ku mavhiki lama nga hundza kha hi mi byela hi xiviko xolexo se xi fikelaka ku se va nge ku ta fanele ku langutisiwa ku switirhisiwa leswi a swi tirhisiwaka hi vaxisati swi nga va swi ri na nxungeto wihi hi ndlela yaleyo va ri va ta swi lavisisa hi kenta leswaku kumbexani ku ta hetela ku tekiwa xiboho xa ku swa ha ya mahlweni swi xavisiwa kumbe ku fanele ku cinciwa swin'wana ke i maendlelo yo fana na malama nga tshama ma endleka loko ku sungula hoyi liya ya timhaka ta tivhiyana na tipaloni lava nga hetela ku va na maendlelo lama va ku na listeriosis ivi va ku swi ta vula ku ta fanele ku va na xiphiqo hi ndlela yaleyo ku fanele ku lulamisiwa ngopfungopfu ka timhaka ta ku va swakudya swoleswo swi yirisiwa ku va swi va koho se i mhaka leyi na sweswiwani yi nga ta tlhe yi va koho loko swi ta ka timhaka ta swipapa leswi swi hetelelaka swi tirhisiwa hi ndlela yoleyo sa eku timingiselo wa mina ku hi ta va hi khome timhaka kwala u nga koho hi ku ni lava ku mina na wena hi ta twa ku timhaka ta ku ti famba ti ri tingani hi ndlela leyo kasi hi ta tlhe hi bula na va commission ya ndzingano wa rimbewu hi twa ku vo va ri yini loko xiyimo xi tetani loko ku va na switirhisiwa leswi swi hetelaka swi veka van'wana va vaaki eka nxungeto ku ya amahlweni kambe ke hi nga se ya mahlweni hi ndlela yeleyo a hi sungula hi twa ku wena ku khometi timhaka leti i twaku ngeti a hi fanele hi vulavula hi tona na hi timhaka ta mpimanyeto walowu hi vulavulaka hi woho hi ndlela yoyeleyo hi lava ku ta twa ku wena u angula u ku yini ku ya amahlweni hi ta swi endla mahlweni ta ri teka riqingho rero a ndaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo re a bile na vo vanhu ro vuja re ra mo le dilo fela le fedi re ile mobani vanhu ro vuja re le tla mo ka mkwa re tsa mobani va ro vuja re ka mkwa lo re a kundra ka wa dara kundra ka ene nkale ke mobani ya ri ka bisa rena u ye ya ina na vela u ta fitara so ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo awuna me dibuleke mo tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM komba ndlela commission ya madlanga na hile ku yeni mahlweni vanhu va le ku rhumeleni mapapila ya ku komba ku vabya vanhu vo tala va le ku vabyeni hi ndlela yoleyo sa ni tivi ku n'we mi ri yini kwala mi nga kona nomboro i 0860 002543 a hi tekeni loyi a ri xitlhangoma minjana kupfuka na i pfukile minjhani ni xitlhangoma mo mpakwa na ndhawu ka ntela ko commission leyiwani mupresident i va nike minkarhi leswaku hi minkarhi wo fika ko karhi a ti fane ti herile yi le adoko na yi le matlanga mbulavulavulaka hi yona namuntlha kunene laha un'wana fika a vabya ene la ku aka ku vabyisiwa leswi swi vula ku ta vula ku minkarhi leyi nga vuriwa a swi nga heli commission leyi yi nge heli sweswi ku na lava nga vabya va fanele un'wana ya nghena hi ti 26 ta n'hweti leyi taka hikuva loko a nghena hi ti 26 lowun'wana ya nghena hi ti 16 leswi vula ku vadokodela lava vona lava va kota na ku profita ku va ta va va horile ku ya fika siku rihi ene dokodela swi va ri wa mina a nga kanetini se namuntlha va tile lava matlanga commission va ta ku tirheni hi ku a ni va fanele va ta ku tirheni ku ta xivangelo xa ku ka vabyiwa se leswi komba ku leswi ku vabyiwaka advocate kumbe commissioner Baloyi va byela ku hey hi nga za hi vitana na tidokodela leti ti ta hlamusela kwalawani ku
mavabyi lama hi lama njhani ma ku tivana ku mindzuku i ta va a ri kahle muvabyi lowu ma vona munhu loyi ni n'wi belaka mavoko hi loyi a va nge Paul Olisiven i tile a nga ntlangu leswaku vabya i lo fika nkarhi wolowa hi ku a ku i la ku kombela ku chayisisiwa hi awara ya 7 namadyambu se a ri la hi nhlana loko a ri la hi nhlana nkulukumba Malema n'wana wa vanhu i vulavule ntiyiso ku a hi n'wi chucheni ku a nga ha pfumeleleki ku a nga ya mahlweni se leswo tena swa Paul Olisiven swi twala ngopfu hambi ku ri ku i ta tlha a vuya a ta testify xo hetelela lava ya Shadraka Sibiya va nga lieutenant general na vona va ta va ri na swikungukungu swa vona tanihiloko ni mi byerini nkarhi lowu nga hundza kumbe ku byela vayingiseri va Afrika wa vulavula ku la ku na mitlawa mimbirhi hi ririmi ra vadivahlambi ku na ti-faction a va swi koti ku hlamula swivutiso leswi va vutisiwaka swona hi ku kongoma vona na va fanele va hete masiku ma mune ntsena loko mi ku Pat Khalanga i tirha ka Munghana Lonene hi swona kumbe hi swona swi va ra mi fanele mi ku hi swona mi miyela loko va ku Pat Khalanga i fanisa na n'wana wa Afrika wa vulavula mi nge hi swona mi nga themi ku ye wu sungula hi 12 wu hela hi 2 hi vitana na vantsako baloyi va ta a swi laveki vo lo vutisa ku hlamula hi swona kumbe a hi swona that's why mi vekile nhlokomhaka yin'wana yi ni khumbe ngopfu loko mi vulavula na nkulukumba Themba swona mi ku tiko leri ro mbombomela vanhu vo lo ri langutana ku tlha ku Themba swona va vulavula hi lavantshwa ku va fanele na mathicara va swi nghenisa i thicara ri ri ku ri nga ta byela vana lava hi leswi tiko se ri nga onhekisa swona hi ku thicara i tona vulavula hi ku vantshwa lwelani tiko ra n'wina hi ku n'wina mi lavantshwa mi lwela ri nga mbobomeli thicara ra vanhu mbuyangwana nga xisiwana a tsariwa ti-warning statement a hundzuka ku va nandzu hikuva yini nhompfu a xi ni n'hweti van'wana va nga faneli futhi ku va va maphorisa loko va tolovelisi va ravaka ku teka swihlahluveriwa hayi veri fuwa hlola mpela tshema ndleve vanhu lava nga ku ka Madyanga commission va maphorisa hayi ku vheta loko a swi lo vhetiwa kahle swihlahluveriwa i nge hi nga fikangi laha hi ku hlaya ka n'wena nemetweni inkomu se va ra 100 hi sweswo mingisero Munghana Lona FM 0860 002543 i tlhelo rin'wana leri mingiseri a vulavula hi ro hi ndlela yoleyo n'wina mi ri yini mi khomete timhaka ntirhi ku nga se fika hi ya fukupele awara ya 12 ta va hi kha hi languta mhaka liya ni nga ta bula na vaxisati ntsena vaxisati ni lava ku twa matitwelo ya n'wina veri swin'wana timhaka leti mi ti tirhisaka ngopfungopfu loko mi ye a masikwini kumbe sweswo ringeta ku lava ku ta vona kumbe va na rihanyo lerinene swin'wana swa koho swi tlhela swi va na nxungeto ka rihanyo ra n'wina se mi ti twisa ku yini hi swoswoleswo ke a hi mi tweneni kumbe angula mukweni ka mhaka yeleyo hi ndlela leyo kambe n'wana mingiseri hi loyi nhleka Khalanga mpfukini hi pfukile hi ngo vona but hi pfukini hi nga pfukanga hafa Khalanga la Giyani se Giyani kona ke yini Khalanga mi ta tsundzuka ku January yi te na timpfula letiya to tikanyana se ku ve na mapatu lama ma nga celeka ku na patu leri nga between D1 na D2 so a ri celekini nyana se sweswi lexi nga fika xi ngetelela laya ku na main hall yin'wana yi fambaka hi laya ya Sorage ku sukerisa nkarhi wa nyana walowo hi nga va ya ka 2 weeks hi hefemula moya wun'wana wo ka nga tsakisi mahaxi layani loko mo va mi kha mi hundza hi layani kumbe mi kha mi tshama kwalaha kusuhani na hi tshamaka laha kusuhani a ka ha phemeki na swakudya ni yi voni ni tshama ku nga ku ri yona ni nga vulavula yo tolo a hi le ku nge le ku akweni ka garaji yintshwa hala henhla mi beko kwalani laya mati lamaya ma sukaka laha ka Sorage ma vhela ma ya laya ka ku nga celeka hi nkarhi lowu wa mpfula se sweswi pothole a ko va pothole loko a mo va ku ri tindhawu letiya ta hala makaya la na loko mi lava homu ya n'wina mi ta kuma yi wele laha etumberini mi nga yi voni i goji so masipala hi reporting nyana Khalanga yo ta va fika va jika a swi tiveki ku fa ku ndleka yini a ko hanyeka mi swi twisisi ku va swi hleketa ku va kha ku hanya vanhu ndhawu nyana yo yaliya a ku mi nge tshami loko mo va mi ni vhakelini laha ka mina Khalanga mi ngwetsa milela hi xipidi xikulukumba ngopfu ni byele loko ku ve mi ripotile ka masipala mi ripote ka masipala ivi va ta ivi loko va tlhela va mi siya na nhlamulo ya njhani no procedure leyi nga kona kumbe maendlela ma nga kona loko mi reporta timhaka ta ku fana letiya va sala va ta
ivi loko va attenda the way va nga attendisa swo vo yo ta yo vona leswa switirhisa ka masipala na vo vanhu va lava va tirhaka laha ka masipala va ri koho mara a ku na nhlamulo leyi nga siyiwa na yona ku ta fika sweswi ku yi va tsandzini ku xota phayiphi yin'wana va yi landini va yi odini hi le xinyamini muhaxi lexi xi nga kona sweswi ko va sweswi ni mi byelaka ku swi ya mahlweni a ku hanyeki ene ku sukesa kwalaha ka patu leri ra ku ya ti-E ri divide ku D1 na D2 yi celeke kusuka kwala tlhe yi tlhe yi jikela ku ya D1 mahaxi ene swilo leswi a ku va na sweswi a ku na information leyi ni nga vulaka ku endzhaku ka loko hi report-ini va yi attenda ku na ndlela yin'wanyana leyi va nga busy yona a ku na report a ku na nchumu Nemetwini Mingitsona mina sweswi ni vulavulaka ni kutani na swi tiva ku Mhlava i le ku yingiseleni i wun'wana wa vona lava khumbekaka hi timhaka leti un'wana a khumbekaka hi timhaka leti i tatana Odas Ngoveni ya vumbirhi ka vona na swi tiva ku va le ku yingiseleni na tshembisa ku wu nge heli nongonoko lowu va nga tangi va ta byela ku la ku ndleka yini hi mhaka yeleyo loko vo ka va nga ti swi ta vula ku swi to va swo vula ntsena ku a va swi lavi hayi ku va ta va nga swi twangi hi nga khensa ngopfu kalava inkombo ta mina khensa hi sweswo Mingitsona Munghana Lonene FM Mhlave mi ri yini Mlambya mi ri yini yaleyo mhaka na muhumelerisi va ta va kha va mi loko ku ri ku mi nga ri ku yingiseleni na muhumelerisi va ta va kha va mi lava ku endleka yini loko ku ri ku swi lava district va ta hi byela loko ku ri ku swi lava n'wina tanihi masipala naswona mi ta hi byela hi ku hi lava ku nambu luwa i khale wu ri kona khalo na mitolo ni vulavule hi wona mbuluwa se maswitwa ka ni ngo ti vulavulela a hi amukeleni un'wana mingiseri 0860 002543 un'wana mingiseri loyi nhlekani hi mi amukerile hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani eva hi mi amukerile hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani na kesa Brapeto ku ni amukela vulavula na mabandla la Tavazimbi ni nghena ka leya komixini ya madlanga leyi bava Brapeto a tiko ra hina ra mbomba embombile ndi pfumelelani xivulavula xin'wana lexi ngheneke xi hlaya swa ku loko ongwaku loko vanhu va tholiwaka maphorisa va kambeliwa swa ku na inkisi va tiyimisele ku fika kwihi a yi nga ta yi fikile a yi nga kona a tiko Brapeto ri bolile na swi tiva swa ku wa famba tindhawu tinyingi leti loko wo vhakachela mapota gate na swi tiva swa ku nga suka moya wena u nga tsakanga swilo swo biha leswi endlekaka swi endleka phambili ka maphorisa so a hi zameni ba Pete a hi zameni a ku va vhela hi lula tiko ra hina munhu mun'wana a nga ta taka hi nga ta lula tiko ra hina nga kona a hi zameni ku hinkwaswo tindlela hinkwato leti hi nga na tona as ma-South African a hi zameni ku va hi vona swa ku na hi nga endla yini ku va xiyimo lexi hi nga ka xona xi cinca vanhu lava nga lahaya vo tlangisa mali ya government munhu a fika a vabya nyamutlha vuya wa vabya mundzuwana vuya wa vabya ni tidokita ni vanhu hinkwavo va nga laha va hakeliwa Botipete i mali ya hina ya xibalo leyi yi lahlekaka yi khensile Botipete na mita i xiyimo xo tika xexo hi ku a ni nkama wun'wani mavandla mi nga ku munhu mi nga hleketela ku munhu a nga va u ti vabyisa kasi a nga vabyi a nga ti vabyisi impela o va ku vabyeni masimo na swi twisisa Botipete a ku vabya ka Botipete na ku vabya ka mabandla ku lava ku hi ku civuka hakambirhi loko u ti khomeli Botipete leswaku u le tirhweni u tirhela xitshungu u fanele ku va u swi tiva swa ku na u yimile kwihi u ya kwihi loko wo civuka amakhomixini lawa hinkwawo ku vabya ka vanhu ku kona mundzuku hi leswi mundzuku hi leswiya leswi hisaka Botipete leswaku vanhu lava va nga lahaya va nga tshama laha va hakeliwa mali ya ku vonaka leyi yi ta pfuna mina na Botipete hina hi nga va Khayimambuti manzi a yi nga ta fikelela ka hina ku yi fanele ku va yi badala vanhu lava hi twa a wu futa leri va nga na rona va ri faka emaphakethini va tshama ke yona switulwini wa swi vona Botipete swi vava loko se swi fika laha ku fana na loko president a vekile nkarhi swa ku hi nkarhi wa ku karhi ku lava commission yi hetile ntiwaka a ku va na ku stikiwa ka mhaka ya
ngante kwende ke kambe mbatwini mabandla va kha va tisa tlhelo rin'wana kwala 0860002543 hi ndlela yoleyo nongona ku Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntiri hi ta bula na nkulukumba Ntava kusuka ka commission leyi langutanaka na timhaka totoleto ta hina tanihi vatirhisi National Consumer Commission NCC leyi nga ri le ku ndleni vulavisisi eka van'wana va lava va nyiketaka vukorhokeri bya swipapa leswi swi hetelaka swi pfuna switirhisiwa hi vaxisati va swi xaxametile swi fika kolomo ka nkaye la kambe xivutiso ku vulavisisi bya vo byi va byi languta tlhelo ri hi ku university se yi lavisisile se vo va lava ku lavisisa yini hi ndlela yoyole se ta va kha hi twa ivi hi kota ku vona ku n'wina va xisati ke loko xiyimo xi titani miri yini n'we sweswi mi hetelela ku mi hlangana na mintlhontlho eka rihanyo ra n'wehe tanihi vaxisati ri nga va rihanyo leri fambelana na timhaka ta swa masangu ku tswala sweswo swa ku taniya mi vona ongeti swi swa muxaka wolowo mi nga sungula ku swi hleketelela ku kumbexani ni ze ni fika ka xiyimo lexi hikokwalaho ka leswi a hi ku rhambeni mingisero wa mina 0860002543 n'wana mingisero loyi nhlekani I am Johnny Bookfat. hi pfukeli boti minjhani n'we I am the scholar people at Johnny. inkomu Timhaka ti tele Bookfat ti tele. Na problem la mhaka ti TV license. Mfumo wa ANC u pfule budula ka vanhu va le handle va tala. Hina ma South Africa hi busy na ku hakela ti TV license vanhu va le handle a va hakeli TV license. Sweswi ya hakela dish no vo va hakela dish mara TV license ku hakela ma South Africa and a hi le ku pfunekeni and va yimela Ramaphosa kwa mfumo wa ANC ku yi pfuna ku na Zondo commission hi leyi a va la ku yi implement a va kombela ma South Africa ti-non ANC member ku voteriwa ANC hi boycott ANC if a nga implement Ramaphosa before ti-election ta lembe leri maka Zondo commission swa fambisana maka ti-license na ANC le ku tweni ka ku vava ma South Africa kambe loko mo ko hi le ku tweni ku vava ma South Africa mi vula mi fike njhani xikalavito swa ku se n'wi mi yimela ma South Africa hi ku le research leyi nga endla yona ntsongo kutsena yi kwihi yi kandziyisiwe kwihi research leyi mina leswi ni lavaka ku tiva swona i ku hikokwalaho ka yini mi tirhisa xitwananisi xa ku komba ku n'wina mi yimela vanhu vo tala mi tirhisa va hikokwalaho ka yini mi nga ku mina xikalavito ni ndle vulavisisi ni vona leswiwani na swoho swi ni fikerisaka mahleketa ya ku mina tanihi xikalavito ni vona ongeti na hluphekisiwa laha tikweni leri hikokwalaho ka yini mi fanele mi vulavulela van'wana okay n'hweti leyi mi hlangane na vanhu va ku ringana 10 va ku huma ehandle lava nga na ti-TV va ngo tshama makaya va endla ti-fraud va tirhisa ti-TV va vona ti-chanele mahala vo hakela DSTV or va li data mara hina van'wana hi va ma South Africa va ku tala okay mara va ku tala ma South Africa va le ku ri leni ti-TV lava karhi va hi byela ku info phela hina swo ti-TV leswi hi tirhisaka swona wa hakela hete hala va hi byela hi tibili ti tela a hi koti ku endla mara vanhu va le handle na wun'we hakelaka a nga kona va tirhisa TV license na nga pfula swilo leswi i mfumo wa ANC hinkwavo va nghena se me a ndza ka kombela ku va se swi vula ku khale n'wa mi hakela TV license a na hakela me mi tshikise yini hikuva vanhu va le handle va nga hakeli ku hakela la tshama kona tshama na vanhu va le handle vo tala va TV license TV license loko wa nga ra TV va hi TV swa makulweni lero mfumo wa ANC na SABC aba pariche vanhu lava va tshataka ti-TV ti nga ti-license va hi hakela xikweleti kana hi nga koloti because a hi nge hi ya vhota i ta na tlhelo rin'wana ra nkoka ra ku tanihi tiko hi pfumelela njhani ku va na munhu loyi a xavisaka television a xavisela munhu la nga hava television license hi fika njhani kwalano hi ku va koho swipikitere leswi swi tirhanaka na timhaka ta swa mabindzu vanhu va le ku xava van'wana va xava swakudya swo hindzeriwa nkarhi van'wana loko sweswi vona ko twala ku na ntungu vanhu va le ku loveni hi mhaka ku va dye swakudya leswi nga hindzeriwa nkarhi hiko nga ta tsutsumiwa va ku ku na swipikitori hala ku na hala na maphorisa hala na vaministara hala na ma-MEC va le ku suseni mani hi mhaka ku se ku ta un'wana a vavisekile kambe loko sweswiwani mi le ku endleni ka yini loko ho mi vutisa sweswi ku xiviko lexi mi nge le ku xi endleni xa ku komba ku n'wina mi le ku tirheni namuntlha
hi xi ma nga kuma ka hi xikulu kambe tlhelo rin'wana leri kumbexani tanihi rixaka hi nga ri langutaka ku ya mahlweni ku onge vanhu lava hi nga va nyika matimba ya ku va va hi rhangela a va le ku swi twisiseni swilo leswi va nge le ku swi endleni kambe leswo mi ta swo boycott na yini yini hayi mi yingiseri swa n'wina sweswo i mavonelo ya n'wina hina hayi a kombela mi nga yi katsi na swa boycott ku boycott-a hi xintshunxo ku boycott-a hi xintshunxo se hi yo mhaka mi twa ku hi ku mi nga yi katsi a hi tweni ku manga misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise kwini nhlekani hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela ku haxela wona tweet kusuka studio 2 a nhlekani lowu wa Xikwembu kambe ke hi ta bula na va NCC andaka leswi ukayelele eka Afrika wa vulavula ene la xikombo xi nga mi pfuna ni tirhisa vutlhari ni ku loko hi hlangana a ni yimise dema a ni xota hi roofing ni vutisiwa ku roofing yi lava mali muni mara hi mhakeni ya ku ni ri na vutlharinyana byin'wanyana ni lo byela ni ku ni ta ku byela ku yi lava mali muni i lo vona loko se ni hetini mazenge loko se a ni lo pfumela a ni rhufela yindlu a nga yi ku hahluleni ka yindlwani yale a ni n'wi tivi munhu loyi mi vulavulaka yena kambe yaleyo hahluriwile yaleyo loko mi ze mi ya blokeriwa na khadi ma swi vona ku a ta va a ni hahluleli yindlu palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i 24 timinete ntsena ku bile awara ya 12 sesi Phetho Ntaba i vo hi lava ku bula na vona kusuka ka NCC i National Consumer Commission lava hi lava ku bula na vona hi bula na vona la hikokwalaho ka ku va va humese xiviko mayelana na ku angula ka leswi swi nga endliwa swi ri vulavisisi kusuka University ya Free State leyi swi kombaka ku ongete ku na chemical yin'wana leyi nga koho eka switirhisiwa leswi tirhisiwaka hi vaxisati hi ndlela yoleyo a ya va amukeleni hi twa ku tanihi NCC va ri yini hi ku ya amahlweni hi amukela Phetho Ntaba. Says Phetho, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Nhlekani? I'm good. How are you? I'm good. I was trying. My tongue said stop. But you just did not give it an energy. It was correct. Nhlekani. Oh, okay. All right. Let's give it a try again. Nhlekani, Phetho. Nhlekani. I can. I understand as the NCC, you said to be going to investigate 9 suppliers for sanitary pads. Maybe let's give us the background of this very investigation that you're going to do as NCC. Look, we saw some, not complaints necessarily, a study by the University of Free State, and then we followed up on that study, and we then immediately when we saw that study as the NCC, we're like, okay, so what does this mean in as far as safety of these products? And we then had to understand, gather more information, and working with other regulators, gathered more information. And ultimately, we then engaged with the suppliers, and we then initiated our investigation. In the main, it's just to get to the bottom and understand, if there are contraventions, particularly Section 55 as well as Section 24 of the Consumer Protection Act. And also, Patrick, let me also mention that this particular study, investigation, it's actually going to assist us as the National Consumer Commission while we are investigating, particularly Section 55 as well as Section 24 of the Consumer Protection Act. And also, Patrick, let me also mention that this particular study, investigation, it's actually going to assist us as the National Consumer Commission while we are investigating, get to see if we need to invoke the provisions of Section 60, where we now talk about removing products from the hands of consumers, or if we compel the suppliers or issue compliance notices and all that. We want to ensure that South African consumers are protected
in this regard. It's a sensitive product, and it's a product, unfortunately, that we cannot even do without. Currently, there are few alternatives, but we want to make sure that we don't compromise, or the health of South African women is not compromised. And in the process, we don't create, havoc or, some health issues, where we see women now no longer using the product, finding some other unsafe, alternatives. We want to ensure that the products are safe. Maybe from your vantage point as NCC, now that you say you did go through the study that was done by the University of Free State, what exactly does it say for to me as a layman, for me to be able to grasp exactly where your investigation comes from? What does that study say that necessitated you to say, we need to get to the bottom of this? So we understand that the study says there are chemicals disrupting endocrine. Endocrine glands are glands that produce hormones, basically. You have endocrine. I also have endocrine glands as a female. But they say these chemicals, the presence of these chemicals in the sanitary way, as they are absorbed by the body, because we use it on the very sensitive part of the body, and it's easy for the body now to absorb what's on the pad. And they then say these chemicals, they then produce when they interact with the body, they produce something that looks like hormones. Now they disrupt original hormones or natural hormones. So our focus is now the production of this pad or of the pads and sanitary and panty liners to now see what is it that they used. Is it something that was safe? It's all around the safety of the product that was used now to produce the end product. And if it's safe, it's not safe, it's intended, it was not intended, so that we want to get to those nitty-gritty and granular details, so that when now we issue our own results, because we also requested other regulators to assist with their testing, so that we now we are able to beef up our investigation. And Patrick, when we investigate a supplier, we are not saying you are at fault, or we are not saying you are not at fault. Our investigation is to get to the bottom, to get all the facts. And then once we got all the facts, we analyze, and then we say, based on evidence that we got from the supplier, because they're also going to test, and other regulators or authorities on the ground, on the field, this is what we are seeing, and this is what we are saying as far as these products are concerned. And then we then also decided to extend and include tampons as well, because that's one other aspect that other females would actually prefer a tampon over a pad. And we know that actually it becomes even extra sensitive because you don't use it as a pad, So we have extended that. But where we want to get to as South Africa, outside this, at the end of the investigation, or the investigation should actually say, South Africa needs to get to 0% of chemicals in as far as, the production of these products, the pads and panty liners, because we understand that there are some, levels, and when you look at the study, but as South Africa, we want to get to at least zero chemical, so that we ensure that women, young and old, are protected. Hormonal imbalance is a serious issue in South Africa or in the world. Infertility, endometriosis, it's, those are women would tell you they are emotional issues. And now you have this product that you don't even know if you can trust or you can't trust. Hence we are saying we are now fast-tracking this investigation with other investigations that we are also conducting. We are fast-tracking this one so that we are then able to say to South Africans, this is what we are saying. Are we invoking Section 60 or not? But what are we doing, with the outcomes of our investigation? But then, are we not being reactionary then? One would say, okay, before a product could go on the markets,
then we should investigate and be quite certain as to what it entails and what are the health risks and. Now we are reacting after the University of Free State has conducted a study. Was this study not supposed to be done right from the first place? You, one who says, are we not being reactive? The answer might be yes, the answer might be no. When you look at any product in the market, there are, standards, there are regulations that regulate that particular product. And the production of the product, there are standard, procedures, if I can put it that way, that they need to follow 1, 2, 3. But also manufacturers have an obligation to ensure that their products are defective free. But now we understand that as science develops, as needs of women or users also change, because when we started, it was like, pads, and then now we have, menstrual panty, for example. We've got tampons, we've got cups. Science develops. And that's why now we roped in other regulators in the space as well. But I don't want to lose the question. There's an obligation on the side of the supplier to ensure that they produce products that are safe, that are free of defects. But in the process, this is what we want to see with our investigation, whether these chemicals were added intentionally or unintentional, so that we then look at how they got into the products, and if there are other alternatives that are safer for women, and then of course other regulators as well, or authorities, they are also increasing or amending, already in the process of amending some of the laws, but I think the study, much as it revealed, I think what we were not expecting as the country, the medical side of the country, consumer protection side, and consumers as well. But it actually heightened consumer protection, particularly when it comes to menstrual, devices. To say, let's not lose sight, because we need to ensure that we protect women. We normally say, we know when we meet internally, that consumer protection starts when you wake up and when you go 6 feet under. When you are born, in fact, you need to be protected. The clothes you wear, the food you eat, even the nappies. So at some point we will be looking at nappies as well, and to see what products are being used, and so that we will look at that industry holistically, and we want to place it at the right place as the country. We've got other regulators, your specifications, your standards, the Consumer Protection Act. We've got the health. Is it a medical, is it a chemical? So we really also want to place it at the right spot, to say, when you talk about menstrual devices, this is the person, and if there are issues, this is the regulator to look into. But in the main, we're looking at Section 55, which is the quality, as well as Section 24, which is now labeling of these products. Did they declare these ingredients or these chemicals, for females to say, okay, much as I don't understand, but I know there are chemicals, I'm staying away from chemicals, something like that. So our investigation, we really don't want to take it kindly. It's going to be a serious investigation. And as soon as we have the results, we'll come back to the listeners. Please. Sespeto, maybe as we conclude, let's try and put this in context, because you're talking about suppliers. From a layman's understanding, we have suppliers, who have manufacturers. In this context, by suppliers, you mean people who manufacture, or people what is the context here? So when you look at consumer protection, for this one, we are looking at the manufacturers of the products. It's just that when it comes to the Consumer Protection Act, we use supplier. We are looking at the manufacturer, because Johnson & Johnson, they manufacture this product. P&G, they manufacture this product. You then have a brand or
someone who distributes or a seller, like your retail stores. Yes. But we're looking at the person who manufactured the product. The product. And finally, what will be your turnaround time? What time are you looking at here in terms of the timelines? We don't want to place turnaround times. We have given the suppliers enough time to respond and test their products. We're also doing that. But of course, it will depend now on cooperation between ourselves and the suppliers, but also other regulators or authorities on the space. We don't want to place a turnaround time so that you don't hold us, against that. It's going to be a very thorough, and that is going to require also other, some assistance from the medical side of things. Now, what is expected of me as a consumer in the meantime? As a consumer, we are saying to you, we cannot say don't use these products or continue using these products. What we are saying is that we are investigating. We are fast-tracking the investigation, including testing of these products, so that we can come back with a solid response. To say don't stop or don't use and use that product, and then it turns out that there are issues with that particular product, it will be very irresponsible of the National Consumer Commission to do that. We want to get our own results. We want to have the test and say, based on this is now what we are saying. Not that we are discrediting what the university is doing. They did a great job. But we want to, marry what they are doing, what we'll be doing, and what these manufacturers as well will be giving the National Consumer Commission. I see. Thank you very much for your time. Amen. So from Ganalon FM lava ibulana bona Siphetho Ntaba basuka ka NCC National Consumer Commission leyi langutana na timhaka ta vatirhisi lava nga ri va tisiwe ku na ku vilela ko karhi loko ko ta va ku hume xiviko lexi suka kwa University ya Free State leyi nga kombisa leswaku ongeti ku na chemical yin'wana leyi hetelela ku yi tisa ku kavanyeta eka nhlarimbya yin'wana leyi hetelela ku yi tisa timhaka to hambanahambana ka rihanyo ra vaxisati ngopfungopfu leswi fambanaka na timhaka ta swa masangu matitwele ya vona sweswo swa kutaniya se va nge ri maendlelo lama ma endle leswaku va simeka xiyenge xa ku lavisisa hi kenta ku lava ku ta vona ku xana swi nga za swi fika laha ka ku venge switirhisiwa leswi nga xavisiwi kumbe ku endliwa swin'wana nchumu ke vele ndzavisiso lowo a wu tiveki wu ta hela rini kambe wu sungurile ve le ku tirhisaneni na swiyenge swin'wana ku vona leswaku ku hetelela ku kumeka mindzavisiso yeleyo ku xaxametiwe swiyenge swo hambanahambana laha kusuka ka Kimberly Clark of South Africa lava va fambaka hi Cortex ku ya ka Protector and Gamble lava fambaka hi Always ku ya ka Anna Organics ku ya ka Lion Match Company lava fambaka hi Confitex sweswo swa kutaniya hinkwako ti-Lilets ta va Premier Group of Companies, Stay Free, ta va Johnson and Johnson, tin'wana ta leswi nga xaxametiwa na va My Time hi ndlela yaleyo se la tatwa leswi a ni ta tsakela ngopfu ku twa swo i ku veri loko nhlarimbya leyi yi kavanyetekini yi tisa mintlhontlho yo hambanahambana ku kwata ko ka u nga twiseki ku huma kwihi sweswo swa kutaniya ka ti-sanitary wear kumbe swipapa sweswo swi tirhisiwaka kuna ti pads kuna ti panty liner kuna ti Lilets sweswo swa kutani se sweswo hinkwaswo kuna ti tampon sweswo hinkwaswo swi hetelela swi tirhisiwa ngopfu hi vaxisati se xivutiso ku n'we vaxisati loko mi twa mi mbulavulo ya muxaka lowu a swi tisi ku chava ka n'wina ke nako loko mi languta ndzhaku a mi voni ku kumbexani swin'wana swa swikombiso leswi va nga kombisaka swi hetelela ve ri swi khetela swi khumba na timhaka ta ku tswala mbeleko timhaka ta ku tsakela timhaka ta swa masangu ku hela mbilu sweswo swa kutaniya a hi mutweni loko a na twa vaxisati ntsena ni ta tsaka njhani 0860 002543 vafambisi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM akhomandela mutweni ba mani ni la ku ta tsakela ku twa n'wanuna i ta va khala ku vulavula yini ni vula ku i ta va khala ta ku yini n'wanuna kwala ni vula ay man i ta va khala ta ku yini n'wanuna ni vula ka mhaka yo ta ni vula ale va ka ni vula n'wanuna i ta va khala ta fikelela yini loko la ku nghena
eka mhaka yaleyo se na ku tatwa n'wina va xinuna va xisati ka 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM va ri xana u helele hi data u nga vileli Vodacom yi na xintshunxo se swa koteka ku vona vuhaxi bya xitichi swa SABC News na SABC Education eka SABC app ya SABC Plus u ri hava data ina u twe swona hlalela vuhaxi bya mahungu na tidyondzo mahala va nge ri tikhasimende ta Vodacom se swa koteka ku va mi vona vuhaxi eka app ya SABC Plus ehandle ku tirhisa data leswi u swi kuma ntsena hi SABC Plus na Vodacom va nge ri ku kuma vukorhokeri lebyi swi olovile u downloada app ya SABC Plus kumbe u endzela website ya www.sabc-plus.com u tsarisa vuxokoxoko bya wena leswaku u ta kota ku vona minongonoko leyi u yi rhandzaka va nge ri SABC Plus and Vodacom keeping you connected to news and education data free i data kumbe i data am kidding mingiseri loyi ni hlekani sesi wa mina yi pfukile minjhani Nkombela ku va xikalaviso. ai ka nhlokomhaka ya muxaka lowu swa boha mani ye a hi mi twini Topic ya n'wina yi hi khumba hina vanhu va xisati and then loko se swi tani hetela hi nga fiki se hi fanele hi chavela kwihi situation leyi ni nga tsandzeka ku kuma ku ni solvisa ku yini leswi ni ringeta ku hlanganisa 1+1 yi nga nyika yona 2 na mavabyi lama ni nga hlangana na wona mi kumeka ku doctor i ni byela ku ri the only way to stop this i ku va i fika ka xiyimo xa menopause so ni hetelela ni nga ha koti ku tisa ku xivangelo ku nga va ku ri yini hi yo mhaka ta ku hi hetelela hi nga ha swi tivisi hi ta chavela ku n'wina botheta ene loko ni le ku swi languteni sweswi mi swi vulaka ku ongeti ndzavisiso lowu ta hetelela wu tisa ku chava ka vanhu vo tala kumbe van'wana va hetelela va ku ku zani va ka xiyimo lexi kumbexana i mhaka ya leswi kambe xivutiso ku ta va ku loko n'we mi kha mi xava switirhisiwa leswiwani a mi languta ku va vula ku swi na yini ku sweswo ku taniya hayi a minkarhini yo tala loko u ze exopeni ho yela brand yaleyi i tivaka yo nga tolovela yona leswi swa ku i langutisa ku nga va mara mi yi tolovele njhani mi fike njhani ka ku yi tolovela loko va kumbexani makule loko i ku lava vatswari va ku introduce ka yona i hetelela i tiva yona i tshemba yona ma swi twisisi swi tala ku sukela kwalaya ka ku wa leyi yo ni tivaka yo ene hi yo yi ni tirhelaka kahle ku tlula leyi yin'wanyana nkhinkhi va wu ri kwalani ka ku se hi swi ndlisa ku yini vana va hina vona se hi va dyondzisa hi ku yini ku se swi tani kuve switirhisiwa leswi a swi talangi ngopfu ku pima ku leswa nkaya loko swo susiwa vutomi byi nga ya mahlweni hi leswi ni hleketaka swona ni ngo kokwana wa hina va hanyisa ku yini ene hi ta swi kota na leswi vakokwana va hanyisa swona na ene leswi hi nga swi tiveki ku van'wana va ha ri kona ku hi nga va vutisa ku a mi ndlisa ku yini ma swi vona na ku mbangu lowu hi nga ka wona ka vula se wu cince ngopfu a ni nguva kokwani a nga ri vanhu vo tiyela mintirhweni sweswo swa ku taniya loko hambiloko ri ku tirhisa yaleyo ya vakokwani ndlela u ta va kahle na loko se i ri ntirhweni na loko se i ri xikolweni ku loko swo tshuka ni tirhisa yaleyo ivi yi ni poyila xikarhi ka vanhu ya swi ndlisa ku yini ya yona yaleyo botheta a ni lava ku ringeta ku nyika mavonelo ya mina na mina ni mi twisisa swa mina khensa swinene ayi 0860002543 xiyimo xo tika lexi famani hi byeleni na va ku twa n'wina ku n'we mi ri yini eka nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 na swi twa ka mi rhandzi ngopfu ku fona ka mina ha ri na nkarhi na ha ri na timinete ta ntlhanu la leti ni nga ti tirhisaka ku va ni twa tlhelo ra n'wina vaxisati ku loko xiyimo xi te tani mi ri yi n'we tanihi vaxisati mi lava ku pfuniwa hi ndlela yihi hi ku anakini un'wana ta vula ku kumbexani a hi fanele hi kuma ku pfuneka kambe ke loko ku ri ku a mi fanele mi kuma ku pfuneka swi vula ku a mi ta pfuna ku pfuneka hi ndlela yihi ke un'wana hi loyiwani i ri Botpet ni kombela ku mi nga vuli vito ra mina na swi vona na mina sweswi ku ri hi le nghozini because ntombi ya mina ya 14 wa malembe u twa ku vava mara swa ni vavisa hikuva veri a hi nga ri na vutivi
u twe ku vava kambe ku ri swi vangiwa hi yini a hi swi tivi mina a ni ku a va hi endleli plani va hi cincela swa chavisa bupheta swa chavisa himpela 0860 002543 van'wani hi lava mani nhlekani hayi njhani epfokeli mani minjhani n'wini ipfokeli a khensa mina ni twa sweswi ni chavisa ku na ta mahlweni tirhisa swona sweswi nga ka va hlaya ku leswi ko swi nga ri ku kahle so ni hlekete ku ni ta endlela letiya ta malapi letiya mara nkinga ya ku a ni tela ku hlantswiwa tana ku kha ni hlantswa na ende letiya a ni wo cukumeta letiya n'wina mi ri ku na mandlele yan'wani ya nga koho lama mi vona ku ngeti mi nga ya tirhisa leswo hlantswa hi xiphiqo mani a ni ngombe ta hlantswa mina ti kokola mi ha ti kokola ni vula ku okay ni ya tirheni na huma nampundzu 8 na vuya hi 4 a ni ta va ni mbarile kusukela 8 yaleyo kumbexani ni teka ni longa yin'wana famba na yona leyi a ni ta yi hoxa kwihi swa ni hoxa leswiya phe le tirhweni va ta pfumela ku ni pfa ni huma ni ya hlantswa na se yo nkinga but I think ni hleketa ku mina ni ta muvhela ka leswiya swa malapi ku sweswi until kambe kumbexani mi a ni ri va consumer commission ve ri va ta langutana ku chemical leyi va vulavulaka yona va nge yi kumekile yi kona himpela na ka switirhisiwa n'wina ma pfa mi languta va ku se swi komba ku ka labeling ya product kumbe xitirhisiwa xi mi xi tirhisaka ku swi koho swi leswi va vulavulaka hi swona kumbe mo ti xavela mi ku hi mpfhuka ni kurisiwa va kha va ku hi ta tirhisa pet na mina mi nga hlayanga mani no ti xavela a ni va swi langutana eka TV va swi navetisa va ku leti kahle va no ti xavela va ku ni voni ka TV va ku ti kahle se ni ti foto ta fika ti ni khoma kahle ana ti fika ti ni khoma kahle himpela se sweswi swa ni chavisa na hala ku va na vana ma swi vona ende ni lava ku yi tshama yi ri kahle ndhawu liya ni swi lava ku ni kuma mavabyi na swin'wana na swin'wana hi mhaka ya swilo leswiya swa ti-pets se sweswi ni ta fa ni ri hala malapini ni ta khodela ku hlantswa until va tlhela i milapi i na nhlekani sweswiwani van'wani va nga va kumbexani swi nga va hundzisi kahle va ri na rinyanyanyanya kambe mina ni na ku lava ku twisisa ku loko mi ku lapi mi va ku va ku swi endlisa ku yini hi lapi ku na koko a ni na ku vulavula tikhampani va ri van'wani va ti endla ti ri ta malapi mara lapi leri a ri nge thoneli swimbaliwini tiye va ri endle ri tiya ku fika ku va fika ri tsonga ngati liya yi tshama laya so ni ta va na ri kwa ni tirhisa ta malapi for now until ni twa ku se chemical liya a ya ha kumi yi kona kumbe a yi kona na kumbexani mi tlhe mi langutana wo malapi malamo ku a hi khemikhali yo karhi leyi ndlaku ku ma va na matimba lawa okay loko ri ku yi koho khemikhali nako ya njhani hi ku kumbe mhaka ya ku na ku languta xiviko lexiya ku nxaxamelo lowu nga laya leswa malapi a swi kona ka nxaxamelo wa kona na ya ni ta swi languta na sweswo hi ku na swa chavisa ni mi twini swa chavisa inkomu thank you awara yin'we henhla ka nhloko mahungu na mani kosi na jawuki nhlekani ejohannesburg tembisa alex na soweto ku ya kwale ka khiso tshama na hina eka 103.2 FM munghana lonene FM makombandlela ukayele leswi eka Afrika wa vulavula ni vulavula leswi ni ri mutswari ku how can you feel ku ri n'wana wa n'wena a dlayiwa hi munhu yalona u n'wi tiva ni n'wi tivi o va xigangu xa yena loko mi n'wi byela a n'wi byela ku a endla vugangu hi ku na yena a ri ka vugangu a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva leyi i ya kuma kwihi matimba ya n'wana leyi se problem ya vafana na vavanuna yi si fane ku ku teka swi vula yini a swi vuli ku na munhu a mi nga wona matimba loko mi twa ku a nga ha swi koteki tirhisani n'wana wa vanhu kasi hi yo nchumu lowu a hi fikeni entertainment ya ku twana nga ku loko a ku na ku rhandza swi vula ku wa n'wi owuna a hi ta va more discipline hi twisisa ku hanyiwa njhani ka vutomi se hi mhaka ya ku vana va hina va na too much entitlement xin'wana na xin'wana loko a sungula ku rhandza na munhu u nga ku n'wi nyike permission ku vutomi bya wena palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
ile ka Munghana Lonene FM kombandela na ngana ku Africa wa vulavula ku haxela wona Tix ka studio 2 ile Polokwane hlekani wa Xikwembu Mingisero mina khensa swinene loko yi lombe ndleve i xiphemu xa vumbirhi lexi na ngana ku hi tereta gimeta la ka 10 minutes yi nga si ba awara ya 14 awara ya 14 holobye Enoch Godongwana hi la tlhelo ku ta ku famba dokodela David Masondo hi tlhelo leri rin'wana ku ta ku famba mcommissioner wa SARS hi tlhelo rin'wana ku ku famba mutshamaxitulu wa komiti ya timhaka ta swa timali eka huvo ya endla milawu ku nga dokodela Mkhacani Joseph Maswanganyi se hinkwavo valavo va ta va kha va nghena ivi ku kota ku va ku vulavuriwa ku twananiwa ku xana swi vula yini leswiwani hi tiko ra Afrika-Dzonga ku ya mahlweni mpimanyeto wa hina hi ndlela yoyoleyo va khomixini ya ndzingano wa rimbewu na vo va la ku hoxa xandla kumbe va la ku tisa n'wangulo eka timhaka leti ti nga humesiwa ku ri xiviko kusuka eka xiviko lexi humaka University ya Free State lava nga endla vulavisisi va ngeri ku na chemical yin'wana yi kavanyetako nhlarimbya yin'wana eka timhaka ta swa rihanyo leswi veka va nge swi nga hetela swi veka nxungeto eka rihanyo ra vaxisati ngopfungopfu ka timhaka ta swa masangu timhaka ta ku veleka kumbe mbeleko na timhaka leti ti fambelanaka na matikhomele ya vona ya vutomi ya siku rin'wana na rin'wana mbulavuleri wa khomixini ya ndzingano wa rimbewu lava hi lavaka ku bula na vona i tatana Jabu Baloyi khala a nga nhlekani enhlekani botpet enhlekani ka vangisero Munghana Lonene FM xiviko lexi loko xi huma ni vuye ni hleketa n'wina na khomixini ni ku hey loko xiyimo xi tani va ta ku yini hi ku i xiyimo xo lexi van'wana va nge xa chavisa a ku ngheni va mani lava ti vulavulela hi voxe va kombisa timhaka ta ku se va chuhile va swi tivi ku loko va ri ka xiyimo lexi va nga ka xona namuntlha swi nga va swi vange na hi leswi na hi gondo leri va nga ri famba hi ku tirhisa swin'wana swa switirhisiwa leswiwani tanihi khomixini mi bumabumela ku endleka yini va khomixini ku na swo tala swibumabumela hi swi endlaka botpet ku tifemele leti to producer ti-sanitary pads ti fanele ti teka accountability and secondly na Department of Health na South African SAPRA leya yo reta timhaka ta mimirhi na swilo swa ku fana na ti-sanitary pads na ti-penalty liners va fanele va byala vutihlamuleri like National Consumer Commission yi nga sungula ku investigata na hina va khomixini hi fanele hi meka sure ku hi tirha ntirho wa hina hi va hold accountable ku xana swilo leswiwani swi deep ku fika kwini and then xana matsundzuka swin'wana xa kona hina va khomixini hi ku ti-sanitary pads a ti fanele ti va mahala ti nga taxiwi ti nyikiwa ku fana na ti-condom leswi ti nyikiwaka swona bathroom yin'wana na yin'wana loko mi ya ka government department na le kwini ku na ti-condom ku na tiphaketi ta ti-condom why ti-sanitary pads va nga endli something like that na timhaka ta ti-tax na ti-raw material so hi kombela immediate withdrawal of everything leswi nga toxic 89 companies letiwani and then va fanele va open va transparent ka swilo hinkwaswo kambe a hi ka hi bulana va khomixini sweswi leya yin'wana ya timhaka ta vatirhisi ve ri vona ku fika sweswi a ku se huma nchumu kambe va ha lava ku lavisisa ku ya mahlweni a va se nghenisa section 60 ya Consumer Act leswi va nge ri Consumer Protection Act leyi va nge hi ku ya hi vo loko se va ta va kume vulavisisi ku ya mahlweni ko va nga ta fika kwalano n'wina loko mi ku va swi susiwi mi langutela ku endleka yini la swi nga ha xavisiwi ku sukusela sweswi hi nomo lowu endzhaku loko ku hume xiviko lexi loko hume xiviko lexi botpet a mi swi tivi ku swini swi nga container this hormone leyiwani chemical leyiwani that's number one. Number two, va fanele ku tisiwa leswi nga safe ku swi tirhisiwa hi va xisati la tikweni because hi nge vuli ku swi nga sosiwi swi ya mahlweni sweswi mi nga vula ku ve na muyingiseri nga nghena ku a nga swi tivi ku leswi situation a nga ka yona hi mhaka tikhemikhali letiwani a yi swi tivi ku ti-cancer leti ti ve nge ti kona tin'wanyana ti vanga hi because report kula straight swi nga causa na cancer in the long term run how long swi ri kona la the moment va swi withdraw fana ti-thinta tinhlampfi botpet loko va ze va mi nyika va ku number yo karhi i vheta xithiwa ka ti-shelf nkarhi walowo na a swi fani na sweswiwa swi nga vava kuma ku swi nga ha swi kumeki mara hi ku vona ka hina va khomixini a hi hleketa ku swilo leswiwa hi xipidi se loko mi languta ku susiwa hi ku xihatla loko swi nga endleki ku na leswi tanihi khomixini mi nga vulaka ku mi ta swi sala ndzhaku ku vona ku swi endleka hi ta tirhisa matimba ya hina ya vumbiwa ku va vitana na vona va National Consumer Commission na vona va
va ti-health authorities nga kona na van'wanyani na statement xa yena loko xi huma Boetphethe ni ta xi vona xi very clear and direct ku commission yi ta invoka matimba yona as i vumbiwa bya South Africa. Ai xiyimo xo tika lexi vamhani va nga se mi hetsela mo ku yini sweswi vanhu va le ku yingiseleni van'wani va le ku chaveni van'wani va ri a redi ta swi vona ni vula ku nga va na ku munhu a kota ku fika la se kumbexani a nge hayi ku lexi sweswi ni pfumalaka na vana kumbexani i mhaka ya swoho leswiwani ivi a ku ni lava ku landzelerisa. We are not too sure about so because I love to jump at the gun before a kuma conclusive evidence. That's what I'm saying. When I Boetphethe, in fact, if I link na University of Free State, you kuma shoko before you make a statement. I let out a statement about what I show us when I tell us about committee. I'm representing. Nemetri. Na kita stane kalanga kensin karongwena ta twa ku sisa ku in mahleni kom. Thank you. Enkorkomba jabu balo ibala bo mixer mgana lone fema suka commission ya ntingano wa rimbewu a yene ni mahlweni na makale loko a kota ku yanyana na kantsongo ku fika la ka hafu pela wara ya 12 ya 13 ivi kusuka kwalana ta vulavula hi timhaka ta mpimanyato hi twa ku n'we langutela yini kumbe miri yini leswi swi nga languteriwa ku hi ndlela yeleyo ku na van'wana va nge le ku vileleni va langutela timhaka ta ku xibalu ka switirhisiwa swo fana na byala na fole swi le ku tlakusiweni kambe vona va xavi byala bya mampela vana va xavi fola ra mampela se swi vula ku mi tlakusa hala vanhu va ya tirhisa ha se swi vula ku marito man'wana ku n'wina mi kha mi tlakusa xibalo xa fole na byala mi va mi kha mi tlakusela mi kha mi ndlela bindu lava va folera ni hloma ri mina siku rin'wana kha ni famba kun'wana ni twa ni kha ni vutisiwa ku i lava lera a wu vutisiwi mavito leswi a wu khala mi ta vutisiwa ku i lava va ku i lava lera kumbe lera mina hey mama hambano ama lera tirheka sa emtweneni va ka yini kambe a ni ku ni lava ku ta nyikanyana nkarhi lowu ka vamhani na ta twa n'wangulo wa n'we vamhani ku n'we mi ri yini ku xiyimo xi tetani hi le xiyimo xo tika swinene mi lava nseketelo wa muxaka muni hi ndlela yaleyo mina ku chavake hi swona ku ni lava ku ta twa swona ka vamhani ni nga se teka n'wina van'wani vo lava ku ti vulavulela hi n'we van'wani mi nga va va xinuna kumbe va se vamhani hi nomboro hi leyi 086 000 2543 086 000 2543 ni kombela ku sungula ni twa n'wina vaxisati loko ni nga mi twi ku ni nga ta cinca swi ni teka un'wana na un'wana kambe a ni ta tsakela ku lata twa n'wina hi ku mani lava n'we ku mi twa mi ta angula ku loko mi swi twile ku endleka yini ka n'we ku ta yini miehleketweni ya n'wina hikuva vaxisati vo tala mi ta kuma ku van'wani va ta tirhisa mi swi vitana yini leswiya mi ri ti-panty liner va ta tirhisa ti-panty liner va ku hi swo swi swa rihanyo lerinene se xiyimo hi lexi ma va mhaka kona ni ta ri teka riqingho rero ni pfumeleleni sungula ni hundza laha dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM ni ni kombela ku ni sungula ni bulanyana kantsongo na vamhani ne ya loko yi ku half past ta cinca se hi vulavula hinkwerhu hi ndlela yaleyo hi lava van'wana i nhlekanga minjhani epfukile minjhani mani epfukile ni kombela ku va xikala vito inkomo mani Boetphethe i mhaka leyiwani hi nga ka yona ya vava swinene i mhaka ya ku ri xo sungula loko u sungula ku ya masepini u ri n'wansati ku dyondzisiwa ka lavakuluka na lavatswari ende etiyisweni a hi or hi hlaya endzhaku ku ri ku na yini va tsali yini lexi xikulukumba ti tivaka xi endlaku tona ti-product leti hi vulavulaka hi tona i cotton swi nyikana xikombiso hambi xikwa xinene lexana u tiva ku xi na koroni mara ku xi na koroni na yini na yini a hi swi tivi ku xi va xi ri na yini xin'wanyana ene xin'wanyana lexi xi vavaku i ku ri va nghenisetela swilo swo tala aka swilo leswiwani laha va endlelaku ku na vona swi kota ku teka malembe swa ha ri lomu maxopeni na lomu a ti-warehouse loko swi kha swi tshama lomuya a ti-warehouse emaxopeni na hina hi va ku hi xavini swi va swi kha swi ngheneliwa hi switsongwatsongwani na hi mahele na hi swilo swo hambanahambana ku nga ri khale kwalaho lembeni reriwani loko ni nga hoxi aka TikTok a ni ka ni nga tsundzuki ku a ku ri vito rihi ra switirhisiwa leswi va nga komba un'wanyani a kha vula ku ri hawa loko a kombisa hi ri layiti ku huma ku ri na swilo swo endla nga ku swo fambafamba so
so swi swo taniya yi ve yi huma khampani liya yi ku hawa yi vula ku ri hawa claim liya a ku nga ri swona mara hi le ka swilo leswi swi tikaku hi nga ha swi tiviki ku hi fanele hi endla yini muyingiseri lowun'wanyana a nga nghena lahawani u ve a komba xikombiso ku ri hawa u ta tlhelela emalapini ku komba leswi laha va khale a va endla swona mara naswona a ko va swilo leswi swi nga safe for miri ya hina hi mhaka ya ku ri ma twisisa loko u nyika xikombiso hi bandichi ri ri anyameni ra wena so vuvabyi na kona still byin'wana bya ha ta va kona ene na ku va u tlhela wa ha hlantswa u ta tirhisa tijiki ma twisisa u va u kha u hefemula moya wo ka u nga ha ri kahle for nkarhi wo leha se a tiyisweni ku laveka ku va ya cheka ku ri i xini lexi xi va ku swi ri kona lahaya va swi chelaku ti-chemicals tona ti kona hi mhaka ku ri a ku na xilo lexi nga tshamaku nkarhi wo leha xi nga boli ene ku va xi nga boli va chela swilo swa karhi lahaya ku va swi kota ku tshama nkarhi wo leha ni mi nyika xikombiso ni vatwini van'wanyana va nga nghena va ku ri va ta cheka na malerhi ma vana malerhi ma vana ku mi nyika xikombiso ma na ti-grade ku na grade yo hambanahambana loko mo xava grade yo chipa n'wana ku va a ya ka number 1 kan'we ntsena se ri tele swibolwabolwana leswiya mi ta swi kuma swi endli sweswiya na le ka swibyi swa vavasati swi tano ku komba ku ri va swi tiva ku ri va chele yini andzeni ka swilo leswiwani leswi swi ya hluphekisa hina ene loko u ri xiyin'wini minkarhi yin'wanyana ta ni khomela ku va ni kha ni teka karhi hayi no tana na tona sisilang'wini u ta va u teka lexi xo chipa hikuva loko u ya laha ya maxopeni xin'wana u ta swi vona ku hawa leyiwani pela yi khochoni ya mapela na loko u khoma u tlhatlha loko ku ve ni van'wana va tlhatlha u nge za u xi tirhisa wa swi vona ku ri i cotton i xaxaxa haha swin'wanyana u swi twisisi no i yini van'wanyanyana ka TV va advertiser swinene ma swi vona ku va kha va chela mati ma blue la ya xikarhi ku va ku ri na mati ma blue swin'wanyana swona hi nge swi tivi ku i swini xexiya xa blue xexiya va xi komba ku na xa blue hi swin'wanyana swi va swi hi vavisaka swin'wanyana mi kuma va ku ri leto nuhela ti-panty liner ma tikuma va ku ri letiwani hi leto nuhela va cheli swinuhelisiwa lero swi tele swi hi karhataka ene mpelempeleni wa swi twa ku vava hi mhaka ya ku ri a ka nkarhi ko va kwani hi le ka radio a ni lavi ku swi vula swi helela mara u huma swilo swo hambanahambana ene na madokodela mhaka ku swi va swi nga investigate-wangi va ta ku byela ku hawa swi normal u ta va na xilumu nga heti va ta ku byela ku hawa swi normal hawa i swakudya kanti swakudya leswi hi swi dyaku naswona switirhisiwa leswi hi va ku hi kha hi hlangana na swona masiku hinkwawo swi na ti-chemicals hinkwaswo swi na ti-chemicals se xivutiso i ku sesi wa mina ti-chemical i ntiyiso ti-chemical ti koho mhaka na University ya Free State yi swi kumini kambe xivutiso ku ta va ku i ncini ke lexi hi faneleke hi xi endla ku hi tikuma hi ka hi hanya rihanyo lerinene kambe ke ku nga vi na leswi hi swi tirhisaka swi hetelela ku swi xungeta vutomi bya hina ku susa ti-chemicals hi swona sweswo leswi xi endlaku i lexi va ngo i shelf life leswi tikhampani va lavaka ku va swi extenda lomu maxopeni ku ri swi tshama nkarhi wo leha swi swa vona ku ri swa vavisa or a swi vavisi ku xilo xelo xi nga boli a ku boli inani ntsena phela a ku boli i swakudya ntsena mara na cotton after nkarhi yi fanele yi karhala mara na mi byela u nga yi cukumeta nkata nkarhi wo leha lava tirhaka a ti-dustbin va nga ya va mi byela va ku hawa a swi boli swilo leswiwani maleri ma vana ma tele hinkwako la tikweni hi mhaka ku yini tikhemikhali leti tirhisiwaku hi tona leti tivaku ti kha ti hinani hi tona leti tivaku ti vavisaka se a va kumi tikhemikhali leti ti nga kahle for mimiri ya vanhu cause ni sure ku ti kona ni mi tweli man khensini swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta Enkom. So mingisela Mngana Lona FM 0860002543 nangona ke Africa wa vulavula ka Mngana Lona FM akomandele ku axela vona twi kusuka haleno a studio 2A nhlekani lowu wa Xikwembu amkeleni n'wana mingisela lo nhlekani ana swi ku ndleke yini kambe na lava ntirhi na va xisati a ni ri na wa xisati un'wana ni ri na yena la eka nomboro liya ya 0860002543 nangona ko i Africa wa vulavula ka Mngana Lona FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo se la utatwa ku va ri va angula va ku yini ku ya amahlweni
ka timhaka leti hi bulaka hi to a hi mukeleni n'wana loyi hi twa ku yena i angula a kwini avuxeni mani pfokele minjhani n'we na yi twa nhlokomhaka no va na xivilelo ehenhleni ka yona ya ti-sanitary pads hi ku sweswiwani a xikolweni mudyondzisi hi nyikela vanhu tikhampani ta nyikela exikolweni hi nyikela vanhu every 3 months vana va fanele va kuma ti-pads ende i tikhampani ta ku hambanahambana se a ni swi tivi ku ri loko hi swi karhi swi vulavurisiwa sweswi hi endla yini hi xiyimo xa ku fana na lexi hi ku i ntiyiso loko ku ri vana va vaviseka hi ku ya hi ku famba ka nkarhi like vanhu va vulavula ku swi nga endleka swipixo swi nga endla ku ni fika lani bebuleki kumbe swin'wana na swin'wana xiyimo leswi nga tala masiku lama vana va hina eswikolweni loko va karhi va ya masikwini ni kuma ku wa rila a twa ku vava mara hina hi nga swi tivi ku swi sukela kwihi lero ko va xivilelo lexi ni nga na xona tani mudyondzisi wa xisati ku loko ku ve swi hi ndlela leyi ku ya humelela yini hi vana va hina 5-10 years to come swi nga endleka hi mpela the chemical yi na effect to the point ya ku va hetelela va nga ha vangi vatswari so a ni swi tivi ku loko swi fika kwalani ni na fear ya ku hi ku ti-pads ti koho ti time vana ene ha va phakela se sweswi ni na fear ya ku ti-pads leti hi nga ti teka hi ti cukumeta until such a time nga ta humelela ntiyiso ku kumbe hi endla yini hi ku it's now a norm ya ku endzhaku ka nkarhi wo karhi va tisa ti-pads swi nga endleka va tisa va karhi va swi tiva ku ku na chemical leyi kumbe va nga ri ku swi tiveni a va endla hi voko ra vunene se a ni swi tivi ku loko se swi fika kwalano hi endla yini tanihi xikolo hi ku i mhaka ya ku va ene mhaka leyi mi yi vulaka mani yi na nkoka ngopfu kumbexani loko hi kha hi vulavula hi kutani mani lava khumbekaka ku nga tindhawu leti khumbekaka ku nga va ku ri ndhawu le rihanyo na ndhawu leya dyondzo va ta ringeta ku teka xiboho ivi va mi byela ku mi yisa ku yini mahlweni hi ku loko ni nga ni vutisa va National Consumer Commission veteri ku fika sweswi va nge vuli ku yimani ku swi tirhisa kambe ku ta fika nkarhi lava nga ta nyika xifaniso xo helela ku ya hi leswi va nga ta swi kuma ka vulavisisi se ko fana na n'wina mi nga ka xiyimo xa muxaka wolowo mi nga ti lawuleki ni tshemba ku ndzawulo ya rihanyo na ndzawulo ya dyondzo va ta humesa xitatimende xa ku komba ku se loko xiyimo xi te tani xiboho xi fambisaka mi ta tsundzuka ku na president a vo fika le hi nkarhi lowu wa lockdown va ku sukusela sweswi ku ta fanele ku laveka ku munhu a va mbale mask rini kwihi sweswo swa ku tani ivi tindzawulo hi toxe ti teka swiboho ti ku okay ko fana na hina xikolweni leswi swi ta endlisa leswi ka hina rihanyweni leswi ta endlisa leswi sesi wa mina no hleketela ku swi nga famba hi ndlela yaleyo ni lava ku yisa mahlweni mhaka leyi hi ku i khalenyana ni swilo leswi swi humelerisa sweswo se ni va na concern ku ti-pads hina to xikolweni ene hi nyikiwa period ku ri vana va fanele va nyikiwa ku fika se mina hi nexe ku za ni nghena ni lo va na interest loko ni xitwa vulavula hi swoko no something need to be done exikolweni mara mina hi nexe ni ku yini ni ku ndzawulo yi ta ni boha tanihiloko hi lo nyikiwa ku nyika vana mara endzhaku ka ku twa hungu leri ni tela hi vonelo ra ku mina hi nexe laha ni tirhelaka kona hi to fa hi tivekile ni ta hlamula hi ndlela ya ku ni twe leswo karhi nakona loko hi fanele hi va nyika ya mahlweni ndzawulo a ni yi ta hi hlamula ku va nyikeni mi yisa emahlweni se a ni swi tivi a no languta ku na van'wani vanhu lava nga yingiselaka hungu leri a hi languteni mhaka leyi ku phela loko hi vulavula hi xikolo i swikolo hinkwaswo swa mfumo ene va nyika vana hinkwavo va vanhwanyana lava nga na lunghelo ra ku tirhisa switawulani leswiya se swi vula ku hi ndlela yin'wana ku ri ku i ntiyiso leswi nga vo kuma hi yunivhesiti swi vula ku ri tiko ra hina ri le ku loveni kambe xin'wana loko mi hi heta tlhela ni mi ya languta nxaxamelo lowu nga vekiwa laya ka xiviko lexiya ivi mi langutana leswi n'we mi nyikiwa kumbexana leswi n'we mi nyikiwaka a swi kona ka nxaxamelo lowa kambe i swin'wana swa leswi nga ta swin'wana swa koho swi koho a ni ri hi nge vulavuli hi mavito mara loko ni languta swin'wana swa leswi a hi nga phakela swi koho hi ku ni kuma ku tikhampani ti ta hi ku vulavula hi ku hambanahambana na swilo leswi va swi vulaka va nge swi le ndzeni ni chekini before ku endleka swilo leswi kumbe yi nghena amoyeni ni swi vona ku chemical leyi va vulavulaka hi yona
hi yoho le so mara a hi na vutihlamuleri tanihiloko hi lawuriwa nemetweni mani inkomo Bukphethe I can't maswo un'wana loko ku fita tsa muxita ku ya maswo kana ka mbyeko bala ku ndla ku hi nga hatala dana hi rixaka ya emavonelo ya vanhu ma hetela ku matama fika kuve kambe hi tshemba ku va university yi endle vulavusisi lebyiya yi yisa ka xiyimo xa kahle mahungu ya misava ya awara ya 2 mi ta kuma hi 10 timinete ku nga si ba awara ya 2 kambe tinhlokomhaka ta kona mi ti kuma sweswi hi nomo wa hlulani fanele magayisa ka awara liya 2 hi ta va na nongonoko wo hlawuleka wa tiko xetleli laha hi languteleke mbulavulo wa mpimanyeto hi holobye wa timali Enoch Godongwana a hi tweni mahungu xitalo laha ka awara liya ya 2 ni nga winhlikana kumbe laha ka 10 timinete ku nga si ba awara ya 2 ta famba laha ka 10 timinete ku nga si ba awara ya 2 inkomo guys inkomo khalanga pet okay so mingisa mngana na fam hlulani fanele magayisa i DJ ka ba ku i DJ magayisa so bebe khala so ka record le magayisana alright I think I'm mingisa lo nhlaka Hi mje epokele seswa mina mjani we epokele potse mina ri tura kahle man yes mi ko va ku mi le ka ndhawu yin'wana kambe ri rona ri twala ri kahle swinene mi angula ku yinise swa mina swa vavisa ngopfungopfu ka vana lava va ha sungulaka because ani loko vana va sungula a swi tiveki ku loko a sungula ku ta va ku ri problem ya ku i tikhemikhali ta tingavisaka kumbe i mhaka ku wo sungula na a swi nge he tiveki ku ta ku ri tikhemikhali kumbe ku ta ku ri ta hi swi tiva loko va yisiwa ka madokodela va ta fika va ku hayi i mhaka wo sungula kumbe i mhaka ku i tikhemikhali and mina no va na xivutiso ka leti already ti nga kona a tixopeni ku tlakusiwa na kumbe va ya mahlweni ya ha tirhisa tona na mina na hleketa ku kumixani ndzawulo yi ta teka xiboho yi ta mi ntshemba va le ku yingiseleni va wu yingisela ngonongonoko lowu ntshemba va ta mi byela ku ya mahlweni tanihi ndzawulo ku yisiwa ku yini hi ku anakeni na va consumer commission a va vulangi nchumu ku ti susiwa tishelfini a va se fika kwalaho leswi haya mahlweni ha vaviseka na vana va hina mi yi veka kahle kwalano ka sesi ku haya loko haya mahlweni ha kuma vuvabyi lebyi nga koka tikhemikhali tetiya loko leti xopeni loko haya na mundzuku a ha fika hi xava toho teti va ngo va tikumete na tikhemikhali swi loko mavabyi ma ha ta ya mahlweni ma andza swona swi vula ntiyiso swi vula sweswo ku a ni ngo mara veri a to va na nxungeto wa ku ti nga mi fikisa ka xiyimo lexiwani swi nga endleka ti hetelela ti kavanyeta nhlaringya liya ivi yi khumba ka timhaka ta mbeleko yi khumba ka timhaka ta mfukuzani yi khumba ka timhaka ta mavabyi yo ka munhu a nga tsakeli timhaka ta swa masangu swo tala se kumbexani mi nga pona mi kha mi swi tirhisa swi nga mi khumbi mara mihleketo sweswi yi tiva ku ti na tikhemikhali ende ta vabyisa swo xitsongo ta veku hi leswiya yeah let me do this ku khensa mina sesa khensa 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ta hi ku haxela wona thihirila a Polokwane sweswiwana n'wana n'wana hi la ku twa matlhelo hambi la ku vulavula timhaka ta mpimanyeto hambi la ku ta vulavula hi mhaka leyi vulavula ki yona ya swipapa leswiwani a hi mitwenini ku n'wemeri yini 0860002543 hi twa ku n'wemeri yini eka mhaka yaleyo ni ta ri teka riqingho rero hi kota ku twa ku kwala mi nga kon'we n'wangulo wa n'wina hi wihi kambe riqingho rero loko ni ta ri teka hi ta va hi hundzela u nga yele leswi eka Afrika wa vulavula ni vulavula leswi ni ri mutswari ku how can you feel ku ri n'wana wa n'wena a dlayiwa hi munhu yaloye u n'wi tiva ni n'wi tivi o va xigangu xa yena loko mi n'wi byela a n'wi byela ku a endla vugangu hi ku na yena a ri ka vugangu a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva leyi i ya kuma kwihi matiko ya n'wana leyi se problem ya vafana na vavanuna yi ti fane ku teka swi vula yini a swi vuli ku na munhu a mi nga wona matimba loko mi twa ku a nga ha swi koteki tlherisani n'wana wa vanhu sabi hi yo nchumu lowu a hi fikeni entertainment la ku twana ngaku loko a ku na ku rhandza swi vula ku wa n'wi owuna a hi ta va more discipline hi twisisa ku
ku hanyiwa njhani ka vutomi. Se hi mhaka ya ku vana va hina va na too much entitlement. Xin'wana na xin'wana loko a sungula ku rhandza na munhu u nga ku n'wi nyike permission ku vutomi lebyi bya wena. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Eka Munghana Lonene FM kombandela 0860 002543. Xiyimo xo tika swinene lexi xi nga endlaka leswaku munhu loko a tshamini a ku ni tshemba ku swi vula ku swi le ku tikeni ku va wa xisati loko xiyimo xi titani. Ngopfungopfu loko ku langutiwa timhaka ta ku se ku na ku chava koloko ka ku hambi wa swi tirhisa hambi wu swi tirhisi hambi endlisa ku yini hambi wu endlisi ku yini se xiyimo xo tika swinene mingiseri wa mina kambe ke nomboro i 0860 002543 n'wana mingiseri loyi nhleka Nhlekani Budpet ni ku pfuxela vayingiseri aye buti wa mina a ni ngo ta vulavula ngopfu hi ku kongomisa ka leswi nhlokomhaka a yi vula swona ka switirhisiwa leswa xisati mara lexi ni vilerisaka ngopfu i ku switirhisiwa leswi swi tirhisaka tanihi vanhu swi hundza njhani swi nga kamberiwanga leswi endliwaka koho swi nga voniwi ku switirhisiwa leswi loko swi fambisa swi ya le vanhu no fanele va swi tirhisa swi ta fika swi va ni switandzhaku leswi hi lexi ndzi vilerisaka ngopfu ni nga langutisaka swona ntsena swi la ku switirhisiwa swa ku tala leswi swi tirhisaka ku nga va ku ri mafurha yo tola ku nga va la switirhisiwa leswi swi tirhisiwaka maybe ku tlilini mati la hi manwaka kumbe sweswi swi totaka swi vula ku na swo handle ka ku langutisa leswi ntsena ku leswi nga kumeka se swa ku tala leswi ka swi nga swi langutisiwa na swo langutisiwa u nga kuma ku na swo swi ni switandzhaku swa ku fana ni leswi ku vulavuriwaka hi swona namuntlha se swi vula ku na ku ka ku nga langutisiwi hi vuenti ka tikhampani leti ti endlaka swilo leswi hi swi tirhisaka tani hi vaakatiko leswi tisaka nxungeto ka hi vatirhisi hi leswi ni chavisaka ngopfu Budpet ene sweswo ka vula hi ku ma fanele ku chava hi ku sweswiwani hambi ku ri namuneti ya namuneti loko i khoma ku na leyi nga ri ku ya ntiyiso ku na leyi nga ya ntiyiso kambe swi endleka kwala tikweni reri na va lava hi nga va nyika matimba ya ku va hi langutela swona va kwala tikweni reri kambe va na mhaka na swona loko ri ku va na mhaka na swona hikokwalaho ka yini swi ka swi ya swi kulela hi ku nga ongeti xin'wana na xin'wana xi na makwavo loko i va na namuneti ya mampela ku na namuneti yo ka yi nga ri ya mampela loko ri na hembe ya mampela ku na hembe yo ka yi nga ri ya mampela se ma swi vona ku i xiyimo xo tika sweswo le ka xiyimo xa ku tika Budpet leraku a fanele ku langutisiwa hinkwaswo switirhisiwa ku loko swi yisiwa ka vanhu swi va leswi kamberiweke swi helela ni ku ve ni se swilo leswi ta kumeka haleni ka memuti leswi ndzi swi tirhisaka ene u nga kuma ku Budpet ku ta fikelela vanhu va ku tala sweswinyana va nga swi vula vanhu va ku tala loko va karhi va kamberiwa va dokodela va nga teka advantage ya ku munhu luya loko u kumeka a vabya va mu kambela kuma swa ku u ni cancer yo karhi va dokodela va vula ku cancer leyi nga va yi vangiwe hi switirhisiwa leswiya ku kumeka ku tikhampani leti ti endlaka swilo leswi switirhisiwa leswiya swi ta suwiwa nemetweri but dange bro enko hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela languta nkarhi mingisero me i 19 timinete ntsena a yi ba awara ya mbirhi mahungu ya misava swi vula ku hetekeni loyi mingisero nhlekani Bukalanga Mpfukeni. Mpfukeni minjhani? Mpfuke swinene. La kaya a hi ka vula tiyisa. Hi lero hina a kaya ne vula kwa tikweni kwa Mzansi. Ku hi ngo tsaka hi ku kombe ne hi twela ka mhani ka loko ni swona so hi ngo twela ka mhani ku xi va nghenele xingungumani xa ku va nghenela sweswi xa switirhisiwa swa vona. Ku ve ni na hina se swi ta hi juza mhaka na leswi swa swo fana condom u nga swi twisisi ku chemical va nga yi faka kona i yihi ma yi vona so hi nga languta hi sayiti rin'we ntsena lero switirhisiwa swo tala swo mako ka tindhawu leti hi nga ti twisisiku swi swa faka tinghozini hi ku heri lero a swi lava hi cheka masayiti hinkwawo na hina wanuna ku hi nga ri leti ngopfu ku kumbexana hina hi safe ka ni ngo maybe ka net condom ngo fara swo mhaka na yona i nga ri na tikhemikhali tin'wana i nga ri na swa yelana hi ku ya eka vukhemikhali bya kona loko mi ku i nga ri swa yelana swi vula ku a mi swi tivi ne ya a ni swi tivi mhaka a ni na sweswi a hi nga swi tivi a ni swi za swi kumeka ni vula ku a ni loko ze mi kona vona ku na swilo swa muxaka lowu swi vula ku hi fanele hi hlaya
maphepha lama va ku ma tirhisiwile ku khavara kumbe ku vekela ku hoxa switirhisiwa leswi hi vulavulaka swona na ku n'wina mo vutisela van'wani musani a ni tshembi ku ma ri na ntirho na tikhondom ya a ni vona ti ringona tona mara hi ku a ri na lavatsongo ka hina swo fana sweswiya ende vula swona mi vutisela van'wani hi ku mina ni hleketa ku n'we se ni tshamisekile mina ngamu hi n'wina na muti wa n'wina mi handle leswaku ya hala na hala i ntiyiso wo tala walowo mara hi ku vutomi Buthphetha bya mina ntsena van'wanyana ka se na mina ku na vutomi na xitisi so miri vutomi byi ta njhani a hi bya n'wina ntsena a ku hanyi mi ntsena misaveni so hi fanele hi twelana na va lavatsongo ka hina ku na vona va hlayiseki na mitwa na swi vona na mitwa vutomi na khensa okay sira no sungula ku nghena laha ka nongona kwa n'wina kona mi amukele buti na hiko ka Afrika wa vulavula ma swi vona ku a ku dlayi nakava iko vutomi ri a hlayisekani na n'wena nomboro i 08600025 ni nga teka mingiseri wun'we wa ku hetsela ne ivi hi ta ya ka nongonoko wo hlawuleka wa tiko xetleli andzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya 2 mahungu yalawa mi ta ma kuma sweswi 10 minute ku nga si ba awara ya 2 hi rito ra tatana Hlulani Fanuel Magayisa va makako loyi wani a nga va a ri ku tekeni ka a nga va ri ka swin'wana na n'wi vona ku le ka swin'wana teka nongonoko wa nongonoko wa ndhuma ngopfu lowu hambi le MP stream sweswi i ri MP stream swo boha i kha yingisela Afrika wa vulawula kumbe na hemba kumbe na hemba i ri MP stream swo boha kha yingisela Afrika wa vulawula tatana Stephen Mabunda va hi foyinerile va ta ndla vulavisisi ku la ta vona ku kahle ndhawu yihi leyi khumbekaka hi timhaka letiya ta nkululo na ku va ta kota ku tisa ku pfuna kumbe nhlamulo ya njhani loko va tshika va tile a hi twaneni dokodela David Masondo loko a vulavula na vateki va mahungu a ku based on the analysis of the economy we do say this is how much we're going to have and therefore given the needs the expenditure needs of our society through different government departments this is what we can afford and if there's a shortfall we also determine how much we're going to borrow in order to finance the deficit. So the team has been working very hard, National Treasury team, but also government, the cabinet under President Cyril Ramaphosa. He's been guiding us on how we should finalize this budget. And fortunately, this year around, we're not going to have budgets. We're very confident that we're going to table one budget because there's been thorough consultation amongst government of national unity parties. So this year, we're not looking forward to the drama that we saw last year. Should we expect budget cuts for the different departments? They've been complaining that they've been decreasing from the baseline. Should we expect budget cuts? Let's wait for the minister to tell us that. In few minutes, he'll be outlining the budget, how it looks like. But all I can say is that we're continuing with the positive momentum that we started when we presented the medium-term budget policy statement in October last year. Lastly, before I let you go, does government have the appetite for more borrowing or are you going to be slowing down? Let's wait for the minister. I see you trying to reveal what's entailed in the... sweswo mingisero mganalwana FM dokodela David Masondo kha vulavula la Bulelani Phillips eka nhlangano wa xo Afrika-Dzonga hina hi gimeta kwala lava nga ta landzela tatana Hlulani Fanuel Magayisa ndaka sweswo i mahungu ya misava i nongonoko wo hlawuleka wa tiko xetleli mana nhlekani lona mi phinani tata